iya. Uak bulunya hitam. Pura-pura pada kena. Loh, maksud lu? Emang tua-tua ngajak berantem. Emang kira-kira bakal menang? Mana lo? Mau kemana lo? Mana lo? Mau kemana? Pengen tahu? Buset. Gua mau Hati-hati ya. Tangannya bang. Bang, burung puter nemplok di ulu, kalau lu takut tak gua gampar. Maksudnya Gua berantem bukan karena takut sama lu, tapi nahan perut gua yang lapar. belum makan. Belum. Dari subuh gua udah siap-siap nungguin anak-anak di sini. Ya udah gitu kita makan bareng di belakang. Ayo. Mantap.